Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dakot. Nang Maria ang siyang kamay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Not allow this drop of blood to be shed if we can solve this problem peacefully.
Totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end, to your mission, Lord. We give our yes to your vision, Lord. To your vision, we give our
For the intentions of Reynaldo and Remedios Garcia and family, Marlon and Lourdes Lopez and family, Fatima Sonko and family, Dan and Griselda Barrett and family, Mona Lisa David, Edner Dian, Evangeline and Angel Bondo, Allen and Mylene Gilas and family, Gloria Galang Hills and family, Mother Mary Augustine Cruz, OP and community, Sister Remy Pangan, OP, Sister Socorro Lucero, OP and community, Kenneth Ray Luis Marie Opina, Eliza Mansukani, Luis Lerit and their Fandosa and family, Victor and Erlinda Tiglao and family, Jojit Manarang and family, Gia Canlafan and family, Joel and Mary Ann Obaldo and family, June and Juditas Gutierrez and family, Lorne Soriano and family, Crisanto and Paz Asuncion and family, Fidel and Luz Ocampo and family, Ronaldo and Emma Escoto and family, Romulo and Marivic Hernandez and family, Malyari family, Segundo and Rosel Macashog and family, Canlas family, Romero and Marie Carinan and family, Romy and Bella Samson and family, Rusty and Gina Tongkyo and family, Alan and Annalise Santos and family, Edgar and Ethel Mediola and family, Remedios B. Mangaluz and family, Irma Sandico Silva and family, Mirna Supan Quizon and family, for the intentions of the viewers of Misa Tomasino, for the perseverance of the seminarians of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat, and for the birthday intentions of May Ann Gilas and Marla Gilas, and for the complete healing of RJ Alonso, Reynaldo V. Opina, Maria Jeneline Flores, Juanito Palasiki and family, for safe travel, and Annette Tiglao Santos, and for the eternal repose of the souls of Engracio Garcia II and Pasita Guevara Garcia, Crescencio Pacencia Ricardo, Vicente and Raymond Sonco, Beatriz Ocampo, Josefina David, Martina Manluku, Marian Bondoc, Dante Sonco, Moises and Romana David, Avelino Sr. and Leonardo David, Honorio David, Crescencio and Victoria Alonso, Jose, Florencia and Enrico Bondo, Jeremias David, Sister Mary of the Sacred Heart, OP, Reverend Father Lorenzo A. Sarmiento, Reverend Father Benildus Maria P. Meramba, OSB, Reverend Father Francisco C. Mendoza, OP, Reverend Father Arnold C. Santa Maria, OSA, Reverend Father Marius P. Roque, Reverend Father Marcelino M. Miranda, Elidia T. Tiangco, Ed Lorenzo Manarang, Virginia C. Guanlao, Elisa Kabug, Seminarian Jan Matt V. Salon, Ofelia A. Sarmiento, Carlos J. Raimundo II, Paulo C. Lozano, Estela G. Lopez, Victoria Santos, Estrelita G. Lansangan, Natividad Gomez, Elizer Gomez, Cristides C. Gutierrez. Kaya pagat panapon po kaya kongan kapatid kang Kristo, kingaldoy ti pagmasusyan tayo, ing Calimang Dominggo ning Pangasubling Mebie, panamdaman tayo po ing presensya ning Guinu busal tamo, at bang maging mabungaya at makabaldugan ing kakatang pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanto, ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan dari Francisco Jr. and Concepcion Madlambayan, Sheena May Aurelio, Arceo and Rivera family, Marites Rivera and family, Jennifer Bermudez and family, Jenner Rivera,
Para king magpagmasusi king Aldoning Karelang Kebaytan, Arlene Madlambayan, Jamaica Candelaria, Aidan Dietro Feliciano, Ronilo and Teresita Cabrera, Miguel Lopez, Agnes Capid Santiago, Christian Lawrence Dizon. Para king Malagwang Kapaldanan, dari Carlo Remigio Madlambayan, Abel Munoz. At para karing Maldang Kaladwad, dari Orlando Remigio, Felix and Genoveva, Gloria, Jesus, Nora, RJ. Makyabeta mo po ngayon, iging pamagkanto, king dalit apamuklat. Sinubli ang mebie, aleluya. Sinubli ang mebie, aleluya. Sinubli ang mebie, aleluya. Aleluya. Cristo, Pascuaning Diyos. Mititipon tamo, king lagyo ning igpa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakiyagom ning Banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At keko antimurin. Kaluguran kong kapatad, bata mong maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan ta na rin kay katamong kasalanan, pagsisyantala at panyawad talang tawad king Ginong Diyos. Iyagkastang ining miyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, kinisip amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko King Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana king Bie Alananga. Amen. Pakaluluan mo kami, Christe eleison, Christ have mercy, Cristo, pakaluluan mo kami. Kyrie eleison, Lord have mercy. Guinu, pakaluluan mo kami. Glory to God, glory to God, Gloria in excelsis Deo, papuri sa Diyos, himaya sa Diyos, ligaya King Diyos, King kakatas-katasan. At King Yatu, kapayapan, karing taong kayang kaluguran,
Pupurianda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan ka, paulining maula mong ligaya. Glory to God, glory to God, Gloria in excelsis Deo, papuri sa Diyos, himaya sa Diyos, ligaya King Diyos, King kakatas-katasan. Kinuming Yesu Kristo, bugto nga anak. Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning Ipa. Pakaluluan mo kami. Tanggapan mo ang panalangin ni pakaluluan mo kami. Gloria in excelsis Deo, papuri sa Diyos, himaya sa Diyos, ligaya King Diyos, King kakatas-katasan. Puling ikang bukod banal, ikang bukod Guinu, ing kakatas-katasan, Jesu Kristo. Kaguming banal ay Espiritu, King ligaya ning Diyos Iba. Amen. Amen. Glory to God, glory to God, Gloria in excelsis Deo, papuri sa Diyos, himaya sa Diyos, ligaya King Diyos, King kakatas-katasan. Manalangin tamo. Oigpanan ning ginuming Hesu Kristo, bilalag mo karing bansa, ing magligtas mong upaya, at kitmuan ding sablang panahon, karing amano ning meto nga bayong dalit. Pakirandaman me ing kablas niting dalit. Pagkaluban mo keng siwalang mikanta, king kekang kapurian, kekaban niting panahon ning tula. Itinganaduan mi king kapamilatanan ning ginuming Hesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat mag-aring kambemo king kameto nga na ning banalay espiritu,
Metong muking panga Diyos, manggaman king arananga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. Mintaya Jerusalem ishaulo at pekikwana ng makyabe karing alagad. Dapot ilangan manglap lakeya. Eraabot paniwalan ing tutuneping meging alagad ning Guinu. Dapot sinopaning Bernabe at pepakilala ni karing apostol. Melinawa na karela nung makananuyang pepatilip ing Guinu kang Saulo kanitang misan amiglakbeyo at ing Guinu migsalitayo keyo. Selesena naman karela nung makananuyang menaral isaulo king mitmong tepangan king lagyo ng Jesus karing Damasco. Makanyanya menatiling kayabero isaulo king pamaglibot do king kabilugan na syudad naning Jerusalem. Alalang takot manaral king lagyo na ning Guinu. May kipagsalitayo at may kiyargyo karing Hudyo, abiyasang Griego, at deti burireng paten. Anyong nga balitan dayti ring kapatad, ti kire i Pablo karin Cesarea, at pepapuntalande karin Tarso. Milyari pin king mika kayapanyo ing iglesia king kabilugan na Judeo, Galileo at Samaria. Meragulyo at miragdagyo miyembro king kapamalatana ning kasaupan ning banalay espiritu kabang susulong yo king pamiyabiyebye at takot king Guinu. Ing amano ning Guinu. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo, ika ing kakong puriyan o Guinu, king kapulungan ing kekang balayan. Ika ing kakong puriyan o Guinu, king kapulungan ning kekang balayan. Kakong panata tuparan ko, king arapan daringating takot king Guinu. Manganla at kumabsi ring maluka, detang king Guinu magdulap puryande, king kapilan paman misaplalala. Ika ing kakong puriyan o Guinu, king kapulungan ing kekang balayan. Ding sablang tao abalure ing Guinu at kilalanan de, pasiratang laring sablang bansa, bansamban king Guinu. Ding sablang mayupaya at palalu, kaya dukula, ding sabla king alikabok menibatan, dukulangan king keyang arapan. Ika ing kakong puriyan o Guinu, king kapulungan ing kekang balayan. Dinganak amibait king panawon adaratang, yaing karelang suywan, ing payintungol alahi, balitanan niya dikil king Guinu. Ila naman ipasyagda ing keyang katuliran, karetang epa makakabit, king sabla keyang depatan. Ika ing kakong puriyan o Guinu, king kapulungan ing kekang balayan. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Juan. Anako, eta mo sana lulugod, king kapamalatana mo ning amano o salita. Ipakita mo ing tunay lugod, king kapamalatana ning dapat. Kaniti tamo akilala, king ati tamo king panig ning katutuan, at mitahimik yo ing konsensya tamo king arapana ning Diyos. Nung sakali man liligiliga na katamo niti, uling may gityo ing Diyos king katamong konsensya, at balo na ing sabla, pakamalan kung kakaluguran. Nung nakatamo liligaligan ing katamong konsensya, panatagtamo pilubluban, makalapit king Dios. Tatanggapan tamo ing nanumang adwan tamo keyo, uling penintwan talo ring keyang utos, at daraptan tamo itang babietula keyo. Iti yung keyang kautusan,
Maniwala tagod tamo antimo ing inutos ng Kristo, ing mamintu karing kautusan ning Diyos, manatiliya king Diyos, at ing Diyos naman manatiliya kaya. At king kapamalatan ng Espiritong pagkalub na kaya katamo, abalo tamo king manatiliya ing Diyos kaya katamo. Ing amano ning Guinu. Salamat, King Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Manatili kayo kanako, at ako manatili ko kay kayo, nga naning Ginu. Ring sangako, mamungalang dakal. Alleluia, 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 Alleluia. Inggino manatili ake kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginu. I Jesus nga nang sinabi karing kay ang alagad, pupututan ing balang sangang ema munga, at kakaltasan ing balang sangang mamunga, banlaluya pang mamunga. Malinis na kayo ngeni, uli na ning amanong sinabi ko kay kayo, manatili kayo kanako nung makanano kong manatili kay kayo. Ing meto nga sanga iya makapamunga king sarili na, makapamunga yamu nung manatili yang makatayid king tanaman na ubas. Nung kayo manatili kanako, kayo makapamunga, antimo ing sanga iya makapamunga, nung iya makatayid king tanaman a ubas. Ako ing tanaman na ubas, ikayo ring sanga. Ing manatili kanako at ako kaya, mamunga yang dakal. Uling ala kayong arapat na anuman, nung makakawani kayo kanako. Ing manatili kanako, mangariya king metong asangang miyugse at langiya. Ding antikareting sanga titipunan la at iyugse king api, ban madulok la. Nung manatili kayo kanako, at dingamano ko manatili lake kayo, adwan nyo itang nanumang buriyo, at may pagkalubyake kayo. May paligayan yung igpako, nung mamunga kayong dakal, at king makanyan aparalan, maging alagad da kayo. Igmayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pagat panapon po, kaya kayongan. Makanano ya po kawalaga kaya katamong ngayon kasalukuyan na panahon ing internet. Maulagaya po. Ne po. At maging mayap ya rin kaya katamo ing internet nung balo tayang gamitan king masalese paralan. Ngayon po, nung metong kang estudyante, kailangan may internet. Uling ngeni, online classes tamo. Nung ika metong kang teacher, kailangan miya naman ng internet. Uling alimo king pamanuro, alimo king online classes, pati karing meetings ngeni, karing faculty meetings, online na mo naman po. Po makanyan. Nung metong kang talapagobra, kailangan may internet. Lalo na po ngeni. Di nga liwang magobra ka ring call center. Work from home la po. Kinlamong, nung mila ko ka connection king internet, malungkot ka, mo kakalingwan, ating mas maulaga, ating mas matas kesa king internet. Nano ya po ita? Ing connection tamo king Diyos.
in connection tamo king Diyos, king apong Ginoo. Nung itamo, alata mong pamitayid at koneksyon king apong Ginoo, alata mong agawa king sarili tamo. Kalupa na po ning dindam tamo, king kakatamong ebanghelyo, nganing Calimang Dominggo na ning Pangasubling Mebie, sinabi na ning Ginoong Jesus, ako ing tanaman, ing tunay tanaman ubas, at ing igpaku, yaing mananaman. Ikayo, ring ka na kong sanga, manatili ang mamunga ing sanga, nung manatili ang makatayid, king tanaman, king impun. So itamo mo naman kapatad, etamo makapamunga king sarili tamo, nung etamo manatiling makatayid, nung etamo manatiling konektado king Diyos. Mo pwedeng sabihan king sarili mong, kailangan ng Diyos? Well, di nga liwang tao puring atheist. Makanyan la, di ba? They don't need God. Para naman karing Gnostics, they don't care about God. Alalang pakilam king apong Ginoo. Whether mag-exist yung apong Ginoo, aliya mag-exist, alalang pakilam. Pero ring atheist, alalang, maniwala. Balada, they can live without God. Ne po? Balikan tayo po itang sinabi ng Saint Thomas Aquinas, kitang kayang ausa na quinque viae, o itang ausan tamong 5 ways to prove the existence of pong mag-exist. At ing ginamit na pong Saint Thomas Aquinas, yapin ing ausan tamong cosmological argument. Nano ya po ing cosmological argument? From the word itself, cosmos, it means world. Ing yatu. Minsan natin niya pong akayarapi Saint Thomas Aquinas, meto niya pong atheist, maniwala king Diyos. Ang baski gamitanan mo lang Bible ding atheist, eda ka paniwalan. Ede paniwalan ng Bible tamo. Kaya ing ginamit na pong Saint Thomas Aquinas, aliwa mo ing Bible. Nune, ing yatu, ing cosmos, para patunayan na ing Diyos tutuyang mag-exist. Limala po reta, pero mag-focus kumupo kitang pangatlo. Nano ya po itang third way ng Saint Thomas to prove the existence of God. We call it the necessary being. According to Thomas Aquinas, God is the necessary being and we are the contingent being. Kalalam na po. Pero i-explain tayo pong masalese. Baya po nga intindihan. What is the meaning of necessary being? For Saint Thomas Aquinas, necessary being means God can exist without our existence. Pwede yang kumabiyeng Diyos, adyang alata mo. Eya mabawasan ing kayang panga Diyos, adyang alata mo. Kaya po, eya mibabaing kayang panga Diyos. Uling manibat king ibat, bayo ta pamila lang mayupayane. Bayo ta pamila lang Diyos ne. So ano pong buri sabi nita? God can exist without us. Ing Diyos pwede yang mag-exist, kumabye, ang baskiyang dili na, uning iyamu, sapat ne. Ing aus ka rin, necessary being. And if God is the necessary being, we, human beings, are the contingent being. Contingency. It means, in philosophy, it means that we cannot exist without the existence of this supreme being. Eta mo po pwedeng kumabiyek yung sarili tamo nung alang mabibiye ang mas matas at mas higit kesa kaya katamo. Uling makadepende tamo ketang ausan tamong supreme being. Okay? Paka-explain kaya pa po in layman's term. Banta mas aintindihan niya po. Balo yun la po ring parasite. Detang tanaman at tutubo karing maragula tanaman. Parasite, ingaos ta ka rin. Subukan nyo pong munta king CDC, King Parade Grounds, King Clark. Kaya po, madalas kami po ka rin. Potang maglakad kami King Parade Grounds, anang karakal akasya. Anang karakal akasya, detang mga ragula tanaman. Detang maragula puno, At karetang akasya, uning matwa na lang tanaman siguro deta, akit siyo po, ating tutubong mga lating tanaman na ali akasya.
Ketang akasya, ketang tanaman ay akasya, nung lawen may ketang babo, ketang sangana, at yan pang mga lating tanaman at tutubo, king mismong tanaman, ating tutubong malating tanaman. Nanong house tamo karetang malating tanaman? Pwede tayong gawan example as the contingent being. Because those little plants, small plants, kakabyela po because of the existence of this tree, acacia tree. So they cannot exist without the existence of this acacia tree. Bakit kakabyela rin ang malating tanaman? Uling atin lang kakapitan, itang maragul ay acacia. Itang maragul ay acacia, yapin po yung kakapitan daring malating tanaman, parasite. So may harita mo, itamong tao, nung etamo kumapit kin Diyos, nung halata mong pamitayid kin Diyos, nung halata mong koneksyon kin Diyos, etamo kumabye king sarili tamo. God is the necessary being and we are the contingent being. Kaya etamo dapat magmatas. Etamo dapat sasabihan, kaya kailangan ng Diyos king biyeko. Etamo dapat sabihan, ala kong Diyos. Ang baski ika ng peka makwaltang diling tao kaya tiking yato. Ang baski ika ng peka sikat popular at yunangan kaya kaya nga gana-gana. Kailangan may pa rin ng Diyos. Baliyo po, dakal ko kakilalang tao, makwaltala, sikatla, pero ela masayakin biye. Bakit po? Atin pa rin kulang. Pero lawen ming meto nga taong simple, ing meto nga taong sakto yang misasadsad pati ngapon. Ang baski simple ya mo biye, masayaya. Nanong makapagpasaya kaya, itang connection na king Diyos. So kalupa na ning dindam tamo king Ebanghelyo, sinabi na ning Ginoong Jesus, ako ing tanaman na ubas, ikayo ring sanga. Ing metong asanga, makapamungaya mo nung manatili ang makatayid, king tanaman. Bisa kayo pong mamunga, kapatad. Bisa kayo pong lumabong, manatili tamong konektado, king Diyos. Manatili tamong makatayid, king Diyos. Manatili tamong makakapit, king Diyos. Libutad na rin kasakitan. Libutad na rin kapagsubukan. Etamo tatabili, king kakatamong kasalpantayanan. Sinabi na ni Ginoong Jesus Kenny, pupututan ne ing balang sangang mamunga at kakaltasane ing balang sangang mamunga ban laluya pang mamunga. Kasanting na po nita, kakaltasane ing balang sangang mamunga ban laluya pang mamunga. Baluya po yung buris sabi ng amanong kaltas king kapampangan. Nung Inglesan me po ito, titrim, ne? Ginugupit, pinuputol, tinitrim mo. No? So ito po yung buris sabi ng kakaltasan. At potang makakaltas ka, mapuputot ka, pwede nga ka dumaya. Pwede nga ka manasakit. Pwede nga ka manamdaman. Pero tandanan mo, king paralan na ning kekang pangakaltas, king paralan na ning kekang pangaputot, yang maging dalan, bakang lumabong. Ing metong nga tanaman, eya po lumabong, nung eya maputot o makaltas. Kakaltasan de, pero ede papaten todo. Kakaltasan de, ban lalo yang lumabong, luntola rin kayang suli. King biyata mo, ding karanasan na makakaltas tamo, ding karanasan na nung nuka rin matitrim tamo, ilapin po retang mga sakit apagdalanan tamo. At potang magkasakit tamo, manasakit tamo, makakaltas tamo, eyo kakalingwan, maging dala niya ini, ban lumabong tamo. Manatili tamong makatayid kin Diyos, manatili tamong makakapit kin Diyos, manatili tamong konektado kin Diyos, bata mong lumabong king katamong kasalpantayanan. Amen. Talakad tapo. Sasalpantaya ko. King Dios, ikpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yatu, at kang Heso Kristong anak ng buktong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal espiritu, nibait kang Santa Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, nipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebie, pepaitas ya banwa makalukluk wananing Diyos ikpang mayupayang tutu.
Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabie ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Nung manatili tamo, king ginutang Heso Kristo anting sanganing tanaman na ubas, malyari tangadwan ing nanumang burita mo at iti bipagkalubya kaya katamo, nga tamo kayang manalangin. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ulitan tayo po. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para king tanama ng ubas ning makalagana pa iglesia, banding kayang talasal pantaya, manatili lang kasanmetong ng Kristo, miyabiyeking lugod na, at palaganap ning kayang pamakidamayan at pakamal, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing Kristiyano, karing bayong iglesia, ban maging masigasiglo king karelang kasalpantayanan, para karing talasalpantaya, karing matuwang Kristyanismo, ban emila ko masabal king karelang kasalpantayanan, para karing sasalpantaya, karing mipasakitan na iglesia, ban matataglang talakad at mantabe king metong at metong, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing mananaman ubas at ding sablang ortelano, baning karelang obra mi kasapat abunga para king kekatangan, ban alang metong mang dumano o kumawong pasibayo, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing ginulot king Santa Iglesia at kang Kristo, ing makayagyag dang alimbawa ring may pa-Kristiyano, ibalik do sana king dalanan ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para karing sablang komunidad Kristiyana, kumatmula sanang ligaya, uling balo tamong kaluguran na katang Jesus, at makirakiyo karing kaya katang kapiganakan, at matulang pinandit, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ngeni adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus tanaman na yubas, anong keno ke mabibie, manatili kang kayabe mi alang likat kametong mi at ning balang metong ke kami, layon papamungan mo kami karing bungang manatili, ngeni at kapilan paman. Amen. Mipuri ka Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning ke kang kayapan, tinggap miya ing tinape, ayam pang mike ka, tinape bunga ning gabon. Pipuriyo ing Diyos kapilan man, ulinig kayong kayapan. Ibetala kayo ding ainig kamatamu, ding kekatong sa malang dapat at kapagnasan. Mipuri ka Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning ke kang kayapan, tinggap miya iting alak, ayam pang mike ka, alak ibat ka ring ubas. Pipuriyo ing Diyos kapilan man, ulinig kayong kayapan. Ibetala kayo ding ainig kamatamu, ding kekatong sa malang dapat
Manalangin kayo, kapatad, baning kakot kaya kayong daon, matanggap lara paning Diyos, ipang mayapayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang kapamilatanan niting banala pamilibayan regalo, darakayanan mo kami, king kekang dibinong biye. Ipagkalob mo sana, king ing sablaming gagawan, patnubayan ning belwan, king kekang katotwan. Itiyadwan mi, king kapamilatanang Jesukristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimuri, yat nayo rin pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat-dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Pupurianda ka, king lubos maragulatula, kaniting panahon na ning Pangasubling Mebie, inyang i Kristo meging sakripisyo paskwal miya, kaya dinatanging munag ning bayong panahon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala, may pupus na, ing mipahamak ayato, miri na niyang bayong biye, at ing tao misan pa, may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning Pangasubling Mebie, babayo na ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karing banwa, daralit da ing kekang ligaya, layin makiyabe kami kingalang tuknang dang pamamia kapurian keka at ngaming kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo. Banal, banal, at mayupayang Diyos. Mipnuing banwa, mipnuing yato, hingkekang ligaya. Hosana, Hosana, hingkakataas-katasan. Hosana, Hosana, hingkakatas-katasan. Mapalad yaing daratang king lagyo ning Ginoo. Mapalad yaing daratang, mapalad yaing daratang. Hosana, Hosana, hingkakatas-katasan. Hosana, Hosana, hingkakatas-katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula sa nariting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinwa na yung tinape. Pepasalamat ya kaya ka, biraso ne at binyane ka rin kayang disipulo at nga na, tanggapan yeti ikayungan at kananye. Itiyain ka na akong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kibat na ning hapunan kinwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka, at binyan na ing kalis karing kayang disipulo at nga na, tanggapan yiti, ikayungan at minum kayo kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan na bibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, baan kita mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Cristo Eteya, Cristo Mebieya, Cristo datang yakin, wakas ng panahon. Inyang inigaganakan mi o igpaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugud, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, i Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming Pepa inawan at maninayang subling mie, at ding sablang mayango na biye tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong harapan. Pakalulwan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang banal na esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, kambe ng Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, Santa Margarita de Castelo, ding anggang Dominikanong Santo at Santa, at ding Tomasinong Martir, at tinupad king malmong kaburian king kayakabanan ning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alananga. Amen, 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 amen. Ngini manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod kingigpa, karing amanong tiro na kayakatamo ning Guinu. Ipami asubano misamban yaing lagyumo datanging
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanan ning kaya kang pakalulu, parati kang may kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambena ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekaing karyan, ating kayupayan, ating ligaya, pagkaman, kingalanganggan. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yang babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan me ang pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman at sanang kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimuri. Bakit tamo po ngeni, ing may kakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kayo ngan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan ninyato. Pakaluluan mo kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. O iniing kordero ning Diyos, o iniing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad na ring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginu, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manatili tamo pong makasiklod. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo kayong salansang king dewa ka ng mapamirayang demonyo. Pagamuha mo mikeko king lupigan e sana ning Diyos. At iko, prinsipering ehesitos king banwo, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan me king infierno is Satanas, pati na ring aliwang mangarawak ay espiritong luyon-luyon king yato, amanin tun king kasiran daring kaladwo. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keko kaniting masipit na pamangailangan mi. Aduan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal akasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keko ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo ring mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lo ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili lo at sali karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na ing pandemya king bansami. Ipanalangin mi lo ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing may salunan, ban makasuyo lo karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling do, king sarili ro, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangangang kapaynawan, detang may ngayangu na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayran na kami ning pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keko king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabus king sablang panganib o maligaya at kanuwanan na Virhen. Induning Divina Gracia, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Padre Pio, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Luklok tamo po sagli para king metong kapabaluan. Karing hanggang miglakwan po o mig-surrender karing parishioners card do, karing kaya katamong volunteer skill wall, manatili ko pa mo po karing kaya kayong luklukan, kaya rin na ning banalamisa, ban mi bielang pasibayo rin kaya kayong parishioner card, para aiwasan tamo po ing magkumpulan kilwal. E biedala po mismo kaya kayo, king kaya kayong luklukan, dakal pong salamat. Talakad tamo. Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, manano na sanang deting misteryo, dinanda kaming bayong parasan, at idalara kami king metong abayong biye kayabe mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning Amen. ing misa, midaon ne, ume kayo king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos.
Maria.